Id-dinja Iżlamika, il-komunità Musulmana madwar id-dinja, b'kollox madwar 1,5 biljun persuna, b'reliġjon tagħhom, b'kultura tagħhom, b'lingwa tagħhom u ikel tagħhom. Iżda mhux biss. Islamic Finance hija sistema finanzjarja li oriġinat mill-pajjiżi Musulmani. Madankollu għal kuntrarju ta' affarijiet oħra li oriġinaw fil-kultura Islamika, din is-sistema la għandha razza, la għandha kulur, la għandha reliġjon u anqas għandha frontieri. Nitkellmu għal Professur Abdullah Al-Shami, professur fil-ġurisprudenza Islamika. It's a system for, as I said, for all human beings. It's regardless your religion, your ethnicity, your race, it's for humanities because Islam is a universal for all human beings. Iżda b'mod prattiku din is-sistema finanzjarja x'għandha differenti minn sistemi finanzjarji oħra adottati u użati fl-Ewropa, l-Amerika, l-Awstralja, ċ-Ċina nkella l-Afrika. Immaġina li int negozjant trid tinvesti f'negozju ġdid. Madankollu l-qagħda finanzjarja tiegħek tippermettilek biss li tiffinanzja 20% tal-proġett. Jirnexxielek tikkonkludi din negozju biss jekk issib sieħeb li lest jidħol miegħek għal dan in-negozju. Permezz ta' din is-sistema finanzjarja oriġinata mill-Islam, il-bank ikun lest jidħol bi sħab miegħek u jiffinanzja il-bqija ta' 80%. Għandek investiment ta' €100, jiena bħala entrepreneur ħanoħroġ 20 u l-bank se joħroġ 80. Il-profitti li ħanamlu minn dak il-proġett sa jinqasmu f'dak il-proporzjon. Iżda mhux biss. Daħal partner miegħek il-bank qed jirriskja miegħek. Ġifieri jekk inti mort ħażin u fallilek l-ħaresqat il-business, il-bank tilef miegħek, mhux tilef kollox inti. L-istess min-naħa tal-konsumatur. Nimmaġinaw issa koppja żagħżugħa li trid tixtri proprjetà madankollu m'għandix biżżejjed flus sabiex tiffinanzja l-proġett tagħha. Fis-sistema finanzjarja tagħna ġeneralment aħna mmorru nisselfu l-flus imbagħad wara nħallsu bl-interessi. Madankollu s-sistema finanzjarja Islamika hija l-kollox differenti. F'dan il-każ il-bank qed jagħtik il-flus mingħajr interessi. Dinja tal-finanza Islamika, wieħed mill-istrumenti huwa li l-bank jixtri id-dar li jiena identifikajt. Jiġri u ngħidu s-saħħa tal-argument li jixtriha €100. Mbagħad il-bank ibih dik id-dar lili għal €105. Jiġri l-bank qed jaqla mill-beħ tal-proprjetà. F'dan il-każ il-bank qed jagħtik il-flus mingħajr interessi. Biex jinħallasa l-bank imbagħad itini interest free loan, jiġifieri loan mingħajr ma interessi, zero interest fuq numru ta' snin. Skont il-liġi Islamika permezz ta' din is-sistema l-bank ma jistax isellef flus lil kumpaniji tat-tabak, tax-xorb alkoħoliku, inkella każinos. It's all about how the money is used. It's very much linked to ethical finance. Fil-jiem li għaddew f'pajjiżna kienet isir seminar organizzat mill-Malta Institute of Management u l-Malta Union of Bank Employees bejn l-oqsma kollha involuti, inkluż Musulmani u esponenti mill-Unjoni Ewropea, bl-iskop li Malta tisfrutta l-pożizzjoni strateġika tagħha. And in terms of what Islamic finance can do for Malta, I think it can do a lot. I think Malta is in a very strategic position between, in North Africa. It can be a gateway between North Africa and the rest of the world. I think Malta has lots of potential. Banek kbar bħal HSBC, Barclays Bank u Citi qed joffru dan is-servizz. Id-dinja Islamika għandha l-istituzzjonijiet tagħha wkoll. Għalkemm biex din is-sistema tiddaħħal f'pajjiżna tirrikjedi tibdiliet fil-liġi għaliex mhux faċli li Bank Iżlamiku jopera f'ġurisdizzjoni Ewropea, soluzzjonijiet għal dan kollu hemm ukoll. U kif jixed il-Professur Abdullah Al-Shami, il-prospetti huma kbar. There is many Islamic banks, they deal with the Islamic finance and many financial institutions are available. And remember, the capital of Islamic finance now over or about 800 billions. 800 billions in the Islamic financial institutions, banks or companies or all, and they are doing well. Oh, Ramadan. Zais for zakah to cure our greed. When we give our money to those in need. Zais for salamun alaykum. Peace be with you wa alaykum as-salam.